He tangata piriona tāra te uara, he pononga nā te araki, he tāhine. Ai marika, kua tai mai te wā e pōtia i tātou. Kei te mahitahi ngā reo irirangi Māori o te motu, kia pūrangi ahoa e o tātou hinengaro ki ngā kōrero katoa, e pāna ki te kōwhiringa pōti. The Iwi Radio Network are uniting forces to bring you all the action as political candidates hit the hustings for this year's general election. Rua te kau mātahi ngā reo irirangi o te motu? Nau mai, ki te wero. E mahitahi ana. Ai aha kua kaiwhea koe noho ana ka tāia te whakarongo ki tō reo irirangi Māori, nā ko te painga tonu ati tēnā. He honori nui tēnei mō ngā reo irirangi, i te me tēnei te wā tuatahi i whakahaere ngā taupatu pēnei. Nobody from New Zealand First available? They're going to get back to me. E whakakotahi ana ngā rawa, ngā pūkenga me ngā kai whakarongo, hei whakaoreore i ngā kai pōti Māori. Ko te rereketanga mō mātai, mō ngā reo irirangi, kei roto i ngā mō hāpori i tēnei wā, i roto i Ngāti Pro, i te Tai Tokarau. Koine te tino rereketanga ki ngā irirangi Pākehā. Ai, he mea nui ngā pātai, engari nui ake i tērā ko ngā whakautu. He aha ngā whakautu, koira tā mātou e tino whaiwhai ake nei. Ka pāhotia te tau kume tuatahi a te praere, ka tū ngā tau tohe ki ngā rohe tainua ki te rā pōti. Ngā hui a Wade, te karere.